Te che vidite lei, differente dalla zona di Mela. Ah, Taulo te ki je gat, dalla misa je la bui gor. ja. Ja, en hoze spolierte gat. Tukaj je li se ne mora bila. No misa, kudi ste vi. Ja, na mizo, ja. Na misa, ecco tako je. In tako je bilo, in tako je ostalo. Ja, an 100 let je Mira, ki je umrla, ma je umrla tam tipan. Ma ti je šla, ni imela 100 let, je imela nekino leto menj. A kada je umrla tela žena? Ja. Jaz sem se filmeten, ma hej, sej. A nije še jedna črna kuhnja tle v vasi? Je še jedna taka kućina gor? Ma, Franca, kje? quella che mi hai aperto su, nel Tossinci. Ah, nella Tossinci di cosa? Ja, gati, ma lì è ancora peggio di qui, eh? Lei è Farus, che è un museo. Noi abbiamo 3 sobe. E una soba, noi una soba diciamo a stare maschere zapusto. Ta druga soba diciamo Za kmečke za kmečke reči, rodje, ki so bili leta nazaj. ki so nam se zbereta tle v vasi, ali pridejo tudi od drugih vasej? Pa ne steš orodje, samo z Samo vasi? za vasi. Samo od vasi. In imena vaših tipičnih mask? Imamo dosti ime. Je Pioner, il Plehuter, ta lijepa maskara, ta lijepe, za ki so puno maskere lijepe, ki imajo puno rož, tako. Potem Tabar in Isti od sjena. ja, tel je Pioner. A, pejone. Pioner, ja. Ta lijepa maskara, ta lijepe. Kako imajo zaprto obraz? Vaše maskere imajo eno posebnost, ki se jih ne vidi v obraz. Ja, za ki ljudi ne poznajo, ne, kot tako, Ja. ne. Ja, ma kaj imajo spredaj? Ma, vse imajo, tel, ki so Rute? Ja, so magari rute, ki imajo doma, ne, so pustili gor in tako, ne. Se zaprejo recimo obraza z rutami in z veladami, tako da se jih ne pozna. Ja, ne pozna, ja. In tle bo sedež muzeja, ki bo odprt v sklopu Zbor zbir. Zbor zbir, ja. Hvala, Ana. Hvala.